Greetings again. I greet you in the powerful name of Jesus. It's another episode on Matapelo podcast. Ke le dumedisa kaofela balatedi ba Matapelo podcast. I'd like to thank you for always liking our videos, subscribing and commenting. Thank you so much. Today again we have a guest, but before, as usual, we're gonna read the scripture, but first I'm gonna open up with short prayer. Can we all close our eyes and pray? Papa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, re sa tlo qala modimo wa ka lokileng podcast ya letsatsi la kajeno. I pray hore bohle ba tlo mamela modimo wa ka lokileng e ba tswele molemo ka lebitso la Jesu le baka la modimo wa ka podcast tsena go thusa bana ba hao tseleng ena modimo wa ka, because re a tseba hore tseleng ena di-obstacles di ngata. So re kopa mohau wa hao Papa hore leader tseleng ena ka tsela eo wena o batla ka tsamaya ka yona ka lebitso le letle la Mophusi Jesu, amen. And then we're gonna read first the scripture, Psalm 37. I'm gonna start just verse 7 and 8 in Sotho. It reads as follows: O lebelle Jehova, o ikgutseditse, o itshepise ka yena, o seke wa hloga ka baka la atlehang tseleng ya hae, ka baka la motho ya lesio bolotsaneng ba hae. O kokobetse bohale ba hao, o tele kgalefo, o seke wa hloga, ebe e tla ba o etsa bobe. Hobane ba bolotsana ba tla fediswa, athe ba itshepetseng Jehova ba tla rua lefatshe. Ka bokgutshwanyane mona temana ena e re hlalosetsa hore we know hore hona le batho ba utlwisang bohloko ba re etsang hampe, mara Bibele e re rona re tshepe Jehova re ntse re kgutsitse, hobane motho e mong le e mong a o entseng hampe, if a sa kgutli bobeng bo a o entseng bona, modimo o tlo etsa letsatsi leo a tlotlang a mo ahlola ka lona. So rona ntho re tlamehang ho etsa ko lokolla tsohle, re nehele modimo tsohle. We know that it's painful, it's not easy, but ka modimo ho a kgoneha. So re na le moeti wa rona, nkeke ka mo introduce lebitso la hae, but hona le bopaki ba re tshwaretseng bona bo ke kopang hore re ithute ho tswa ho bona bamamedi kapo balatedi ba Matapelo podcast. So ke tlo nehela ho mme a re tsebise bopaki ba re tshwaretseng bona letsatsing la kajeno. Ke a o dumedisa ausi wa ka, le kae? Dumela mme Matapelo, teng le kae? Ke a leboha. Ke tlo fa sebaka o re hlalosetse o sa tata hore o etsahetse jwang, o qadile kae, o affectile bophelo ba hao, and then hona jwale o phela jwang, how do you feel? So o ka qala mo o qalehang teng. Okay, viewers, I greet you in the powerful name of Jesus Christ. Amen. As Matapelo said, I'm not going to mention my name. Yes. I'm from a small village in Limpopo. I was raised by my grandmother. My mother used to come home, but we didn't know where she was staying, but she used to visit at home. When I was 16 years, I was in grade 9. Yeah, grade 9. That time we used to call it standard 10. Yeah. Yes, I was in grade 9. Then I fall pregnant. But I don't know. I don't know who was the owner of the pregnancy, because I remember one day my grandmother sent me to my auntie's house. When I go there, my brother, my auntie's son, he raped me. So I didn't know who to tell. I just came back home. I didn't even tell my grandmother because I didn't understand what was going on. Then it's not like I can't say he's the one who got me pregnant, but I don't know. Yeah. I don't know. So I fell pregnant. When I fell pregnant, my mother came back home. My grandmother started to notice the pregnancy was big. Was because my stomach was already big. My grandmother started to notice that I'm pregnant. Then my grandmother called my mother. Then my mother came back. When my mother came back, she took me to the clinic.
when we go there to the clinic, they tested. Then they told my mother that I'm pregnant. Even me, I didn't know what is pregnant at that time. Jesus. You know, the children of At that 80s time, at that time, yes. we didn't know like the 2001. Then they tested, they found that I'm pregnant. We came back home. My mother was so angry. She shouted at me. She asked me who's the owner of the pregnancy, but I didn't know. I didn't even tell her. Then she left. Then my grandmother she asked me, even me, I didn't know who's the owner of that pregnant. Then my grandmother tried to ask me. I didn't tell her because I didn't know the owner of the pregnancy. Then my mother came back. When she came back with a bottle, 2-liter bottle of something. It was liquid inside. Jesus. Then she told me that I must drink that one. I just heard my grandmother. My grandmother was shouting at her, "You will kill the child." But I didn't understand. I don't know what was happening. Then she gave me that 2-liter liquid. She said I must drink it. Like I drank that because I was small that time. Then I drank that liquid, but I didn't know what was inside. But I don't know. I just drank that one. My grandmother was so angry. She shouted at her and asked her, "Why are you doing this to the child? What if this child died? You're gonna do what?" Then I drank that one. Then I like now I know. I realize like in our terminated pregnancy, but it didn't work. Jesus. So bona raya sebetsa, then Anlisa, then Atamaya, I am mom na dula teng. Then kasala le grandmother yak. Then the time came, then I delivered a baby. Okay. Then after delivering a baby, they called her, then she came back. My grandmother was not there. She used to go to Masimung, I don't know what you call it. She was not there at the farm. Yeah. Then Ambita, nekiseti kina le ngwana wa ngwanyana. Okay. Then mama Nesa lili newborn, I'm sure days. Days. Mama ka Ambita ari monna ari I remember I used to love school too much, and I was smart in school. I was so smart. Then unthreatened ampotsa hore if ke na le ngwana, which means I'm not gonna go anywhere, like auna ntwe itla etsahala, like which means like bophelo ba ka bo fedile. Like unthreatened ampotsa hore auna motho a tlo sala le ngwana ke ya sekolong, ke tlo dula ke le jwalo, ke tlo safareha, like le nna jwale ka ene ke le ngwana ne ke bona ka re bua nnete. Then Ambitse a bua le nna koko ka nase teng. Then a re monna a re o amrata ngwano ka vele ka thula cause ne ke sa tse gore ke reng. Then a re monna a re phela ngwano if o ka dula le yena ngwano o ka se filo wa una motla ya ene ile futhi o ka senyala ona le motho a tla nyala, like pelo ka ne le bohloko that day, but I didn't know what to do. A re monna a re nna ke tla o fa plan o santse o dire yona, ke batla hore o mmolaye ngwano, mmolaye cause a una mo o tla like a una motla ya future ha o ifedile, like na next time ne ke le ngwana. Then a re monna a re ke nke bafu ya metsi. Jesus. A re monna a re ke nke bafu ya metsi. Then after that ke tshele metsi a tlale, then ke tshele ngwana ka mo. And o bontsha hore yena na tseba hore ke problem wa tsamaya wa ngishia cause na sa batle o bontsha hore ke yena, maybe because koko ka nase a tseba hore ha mo batle ngwana wa mo batle. Then a tsamaya a ngishia ngitsa hore ke etse jwang. Then ka nka ngwana ka mtshela metsing. Then ngwana a hlokofala, koko ka o ile a buya
from the farm a fihla a kera le hore ngwana wa bona ha ke se ke tshware ngwana wa mputsisa ngwana o ko kae ke a mmotsa ke no re robetse then a ya mo ngwana nabo a bona le hore ngwana ha a nkile nako a buile ngwana ha o tle selo sa ngwana ke a tsamaya a ya a fihla a checka ke ra le hore ngwana o hlokofetse then a bitsa batho ba next door then ba mara go kwa ka na suspect wa mo suspect yena na hore maybe una le something sa etsitseng like una le something sa setsitseng then ba fetsa then ba abitsa batho ba gekolo batla then ba boloka ngwana then wa felela but from that day like a ke tsebe hore wa etsagalang ka cause le mo ke gopola ke passitse grade 9 ka ya mo grade 10 e ke le mo grade 10 ne ke sa bona mo sekolong ne ke sa bona mo sekolong like bo ka re a isa le nna like a isa le nna until ke tlo dropa out ka grade 10 ka dropa out ka vele next time ka lo phela le mo lore every time ke bona like ke sa batla o phumula memory eo because every time ke le mo go gopola ka yona then ka fetsa ka tsamaya ka dula mo Polokwane like ke no ijetsa hore like ka fetsa ka tsamaya ka no una le ngwanyana mongwe a tla a le mo dula mo city ya mo Limpopo a re mo nna a mpotsa hore a o batle o no tsamaya mo hae then ka re mo ina ka re batla o tsamaya ka latela au sola because ne ke settle ke sa khona like ke sa dire and from mo mama ka like le no nna le mama ka ari homo like re a bua just ka ba la hore ke ile ka felletsa le nna ke ba bona again ke le mo Christian ne ke a utlwa di scripture hore you have to forgive like you have to respect like ke a mo respect but hi le rato la mama aleo. So I just want to ask this question. Like I understand go tshwetsa etseng e bohloko but me wa ha o na le hore a bue ka yona since from that day azanka bua ka yona azanka ra bua ka yona at all azanka ra bua ka yona so but lefung atla la ngwana a ke sa gopola hore o ile atla lefung a ke sa gopola ke gopola ile batho ba bagolo le kokwa ka nna le teng le batho ba bagolo ba gekolo azanka ka a ke sa gopola hore o tlile o jang ke ntho bohloko e bohloko especially when motho a re okay I understand o itse o kenya ngwana ka metsing then yena wa tsama wena o sa le go bona gona o itsa ba so you are the one who also took her out of that yes o mo phuthelo mo be yes that's so painful like e senya boko ba motho like that's why you go instead of hore a re ngwana o sentse future ya hao yena ka boyena honestly speaking ke yena motho a sentse future ya hao because ke ntho ke ngwa ihlakola just so easy ayo is easy at all but then what's about I love God hobane bibele re ntho ngwe le engwe ka modimo e ya kgone as much as it's so painful e bohloko ka tsela makatsa also ya re ruta bana beso re go ithuta ka diphoso ha o le motswadi a ke le rateng bana ba lona ka dipelo tsa bona kaofela because this case doesn't show love ha se re bua nnete fela not that we are judging ha o le motswadi ke na le bana ene ke na le bana ba bileng le bana ba ntse ba le banyenyana mara phoso ha se etsa batho ha se etsa accept hore etsa ho disa setlo ha re amoheleng ha o le nkgono ho disa bana ngwana a ye sekolong o sale le bana because I don't understand the reason hore me a re ha ona motho a tlo sala le ngwana o teng nkgono o teng so na I do believe hore o ke be wa fola auswaka
if o sa dule le mme wa hao fatshe and tell her hore ntho e so le so e ne e etsahala, because now they act as if it didn't happen. Le tlameha ha le bua le batle something e le ka buang ka yona, but this one e skebe ya bua ene ke yona the key ya hore o hile wena. O tlameha a bue ka yona. I don't know if I'm wrong, but o tlameha a bue ka yona, a bue if a le wrong, a amohele hore ngwanaka ke kopa tshwarelo, I did this and it was wrong. So motho e mong le mong ha entse phoso tlamehile a amohele phoso hore o kgone ho utlwisisa lebaka le ne le etsa a ba etse seo ke sefeng. Because batho wa tseba when your child die, something inside of you die. That's why o qetelletse so sa tsebe hore ho etsahetse jwang, and then you end up now dropping out at school. E leng ntwana lebelletse hore wena o tla ya sekolong o tswele pele, and then it cannot be like that. So hape e ruta batho ba mametseng hore batho, let us not plan for our children. Ha se ba le like e re ke go ona le ngwana, be a parent, step up and mo rute hantle. Like happy, I will encourage batswadi hore this story is so painful. Ausi wa ka mona was raped by the family member. So we have hore re be ba kgotsi le bana ba rona. Ba re jwe o qoqo o dile fatshe o qoqo ngwana se ka tsaba ho jwetsa ntho e tjena e etsahetseng ho nna ke eng. So now it's so painful. It's so painful. But then now ausi wa ka ntho e ka o jwetsang yona, I'm happy that you are born again. And I'm happy hore the more you are talking is the more you are, God is healing you. It's so painful. So what I like ko ngwana o hlaile, ngwana o fuwe lebitso. So ntho re tlo rapela, because motho a bolawang or motho a etswang suicide or all those stuff, moya wa motho wa capture go. So the demon can use it. So after mona re tlo rapela, we gonna pray ka ngwana moya wa hae o release-we wherever mo batho ba bang ba kgona go sebedisa teng. It's painful because on actually you are counting. Now I did make abortion, I did, and I'm always counting hore ngwana nka be sana le nako ka, but I don't have anyone to blame. As much as it's painful, it was my choice, a bad choice. So I regret it. It's not like how o repentile o tseba lwana, because modimo wa bontsha go go tshwaretse, but it doesn't erase it or I did it. So ntwenka ka o jwetsang yona gore it's not gonna be easy. It's something that's gonna be there for the rest of your life. But first step ke hore forgive yourself. O no le ngwana o sa tsebe niks. Ene bana di agents tsa rona tse boma 80s boma 70s re ne re mamela batswadi ba rona. Mme wa hao ha ka re o etsa ntwe tje, no matter how painful it is, o no tlo etsa. So ska ba I blame ha nyenyana fela. Itshwarele, ha o qeta o itshwarele, beya mme wa hao fatshe o mo jwetse go mme wa ka selemo se itseng ho la etsala ntho e so le so. Ntho e nna e dula le nna, because I am the one who was doing the act. Ha o ntshile ke le mo ke kopa re bue ka yona, because it will limit. We cannot act to higher etsa. And then from there motshwarele, as much as I know hore o motshwaretse, but you need hore o mo jwetse le yena a bue mabaka a hae. Just talking, communication. And then I do believe hore modimo is the biggest counselor. O tlo fodisa maqebeng ohle o fitileng ona. As we read this scripture, e re ha re fe modimo sebaka, bothata ko rena mme yena o tla dumela di mistakes tsa hae, and then a kope tshwarelo. And then wena ka bo wena you have power hore o mo rapelle ho ntate modimo go a mo tshwarela. As le wena o mo tshwaretse, although o keke wa lebala, because e bohloko ntho e bohloko ba yena e bohloko. So ke kopa re dule re mo beileng dithapelong. Don't ask. Ke a tseba batho ba bang ba tla be ba botsa ga batla lebitso la mme. No, just pray. Don't ask. Just pray. And a se ena fela di teng ba ba batswadi ha re rateng bana ba rona le diphoso tsa rona, modimo o re ratile le diphoso tsa rona, le ka jeno o ntsa re rata. Please ha re rapediseng ngwana mo rona mogene modimo a fodise pele ya hae.
ke leqeba le hlokang dithapelo hore ka letsatsi le leng a ikutlwe, because already o feel like wa tseba ha ona ntho bohloko ya hore ka hore o kuke ngwana o mo bone and bond ha o qeta, you are the one who's been forced hore o nke bophelo ba hae. It was not a choice. So e se ka re ntate Modimo a ka o etsa ka mohau, and then I'm happy because I can see you are expecting the child. Please love them, kore ba rate ka tsela eo ya hore e be chomi tsa. I do believe una le ba bane ba rate e be chomi tsa hao, o ba rute hore hey, I just don't know what to say, mara I know hore Modimo is in control. Modimo o tlo etsa ka ditsela tsa hae tsohle hore o fole. It's painful, it's painful. So hona jwale, like, how do you feel? O a ya hae? Hae ke aya, but ha ke rate hae. You cannot. Ha ke rate hae at all, ha ke rate hae. Ha ke le khole ya hae le mang founela nje ke araba ka hore ke motswadi wa ka ona ntho ke tla etsa. Like le mang founela re ka se bue 2 minutes, like ke kwa ke borea ke a tshesa ke borea a re bue 2 minutes. Because that subject she doesn't brought it up since azanga ibile futhi re bue ka yona azanga. But now I do feel hore it must be brought back. Mme o tlameha a dumele diphoso tsa hae. O tlameha hona jwale o mme le wena o mojwetsa hona jwale le nna ke mme, so re ke se khutlise ntho e seng e etsahetse. We cannot, mara at least acknowledge hore ke entse phoso ngwanaka, ke kopa tshwarelo. We cannot just act this, because e tlo dula e utlwisa bohloko everyday a phone mara a sa batle ho bua ka yona, a acte ka everything is normal. Because if we can state the fact, bophelo ba hao bo sentse ke, because you ended up dropping out, you ended up leaving the place o botseng yona e seng ka o rata because of the pain. So now I do believe hore mama o hloka ho apologize. So even if akatla ka reason it cannot bring the child back. So but the fact that o kopa tshwarelo, a acknowledge go ngwana go entse phoso, because ha sa elele go entse phoso, he's still gonna do it ho ba bang batlang. Because as a parent ba tlo tlameha ho nka responsibility for bana ba rona. Imagine as a parent o tla le 2 liter o tlo fa ngwana o a etse abortion. What if he died at that time? How you say abortion o shwa le ngwana ine tlo re I hope no shebella di podcast o ka nnete mama you know wena ko wena a yentseng ntho, and you are the one also I can resolve it. Ako thole pelong ya hao one day when it happen hore wa tloa lefatsheng o tsebe hore you fixed things. Dintho tse re di batlang ko hore ha re tsamaya re be re lokisitse dintho le Modimo. Yo, e bohloko ha swaka, but we hope God hore in time bohloko bo tla nne bo fele ha re ntse re rapele. Because the purpose ya hore re etse podcast ke hore batho ba bang ba bomme ba bang batswadi ba bang ba nang le bana skala wela le lona phosong ena e seng etsahetse. We have to stand up, re rapeleng, re tlameha ho rata bana ba rona, because bana ba rona ba na le diphoso. We have to teach them. Aske se bohlokwa ka ho fetisisa ke hore re rute bana ba rona Jesu. Ke yona ntho e bohlokwa eo. Ha hona le ntho e bohloko e ba hlahetseng ha ba tle ho Modimo. I just hope the uncle ke malome a ke se malome ke brother, like real brother, like ke ngwana wa aunt mama ha ile mama ka their sisters. It's not an uncle, it's a cousin. It's a cousin. Yeah. So have you ever talked to him? Ne ka ke August ne na le funeral mo hae. Ke na le funeral mo hae. Actually na I like nan dumedisa nje fela, but are it close, like le ena ke mona fela, like o tsoga everything, like ya tsoga. The family di na le ntho tse bohloko bathong ba Modimo, because le yena if a sa nke action o tlo tswela pele a tlo etsa wena fela. You will find out that in the family is a serial rapist in the family. How can you rape a 16-year-old? Your sister. Your sister.
May God have mercy. It need to be solved as well. It need to be taken care of. It lokela hore e addressiwe because too many people will fall barricade will be the victim of the one person because how na muthatsi bangai. How na muthatsi bang, and he will continue doing that. Otherwise you have to face him. What you did, it lead to this. So we're gonna pray, but there's how na manzi or maybe batla go qetella ka yona this part. Nne ke batla go fa mantswe ke bole ona for the parent. O ka lebelela ka Jeku like in these days ne. The parent rena le bana ba baninyana, rena le bana ba baninyana. Instead of re ba rute ka bophelo, no, cause re a banka re ba isa clinic. Re bo hlaba injection and ha o tsebe le hore injection ye e tswa ka e etsang mo ngwaneng bokaone o rute ngwana ka modimo re ba rute ka thobalano gore wa tseba ngwanaka e o etse ya so o ka kry ke dilo tse dingata tse o ka di kry mo thobalano se pregnancy fela o ka kry di-sick ba bangwe ba rwala ka batho ba robala le bona o kry le hore dilo tsa hao a di loke after tsona bokaone o rute bana ba hao ba banenyana but if yena o wa ikela o tla ba ikela as long as o tla ba mojweditse re mojweditse jale ka mme Mathapelo a re santse re rute bana ka Jesu o ruta ngwana ka Jesu like o ta motho le mahola ngwana a ka se lebane o tla ba tseba hore mama ka le ma a fall into temptation o tla ba tseba hore mama ka o kila njwetsa hore ntwe so ha se loke. Even the Bible said we must teach them when they are old. Yes. Because mahareng mona na ona le wiketetsa tsa bona. Mara Bibele when they are old. Yes. But that was a powerful message. So but ha re tlole mo isa bana di clinic. Asna le la polo. A ke re mo le e bitso gore ke tlhopiso ya malapa. So o lokisa le lapa la ma. Ka 12 years a iswa clinic go lo tlhabela monna Maspedi. So dintho tsena ne di ba etsa go ba be le last. Ba ba le last ba lo tlolo ba lakatsa bana ba 12 years ba go bana le bana ba batho because motswedi o gwetse ena wa tseba king auswaka you brought at something that is very important. Hona le batswedi ba nang le bana ba disabled. Even in school ba ba jwetsa sekolong go ba tsamaye ba lo hlaba ba isiwa ba lo hlaba goba no thuba gata bontane. Why don't you teach your children? O dule le bona fatshe o ba gute ka bebele gona because motho a tshwereng Jesu but you will never go wrong. Bana ba gona ba gole ba tseba okay thobalano e teng, it's not a bad thing mara ke batho ba nyetseng ntho engwe le engwe ena le nako. That's why modimo re ruta go mamella until o fitla nakong ya hao. Now motho ntse o tlo nyala lenyalo leno le be le o tine. Let us wait for our time. Batswadi a ke re ruteng bana tloela go isa bana di clinic ba lo hlaba di depo ba lo hlaba di nail straight se bile o thona le spade sa bana ba sekolo ba nyetse ke bo mang bana ba sekolo ba nyetse ke bo mang. And you can see what this thing is against the word of God. Ba kula ba ya kula it is step tlhago ya modimo. So bana beso hle I hope this episode is an eye opener ka nnete e be ntho e re bulang mahlo batswadi especially ba bana ba banana e bang di relationship le bana ba lona wa tseba nna if ke le mme e le gore maybe ke na like ona jole ke na le bana ba banana I don't think I will even I'm old even ke tla be ke re ke nyalwa because this stepfather tse le bo di step sisters yo dintho tse tsala mo di bohloko ene bo mme they rather ba lose bana ba bona than ba lose stepfather. They rather ke rata mme a dula le bana ba hae ke a mo rata. So bana beso ga leboa I hope re ithutile ka episode ena. I need prayers re kopa le rapeleng lefatshe la South Africa. I bless you all in Jesus name, amen.